Video kan muang hian papakhatin do kana lemziak pharin en dika abulading mithen khatin do kana drawing chuko kin enge ani an lo thil fia ve mek boka he drawing en tu panaran ve mai angalang hi Delhi Sarkar Arvind Kejriwala Cabinet Minister te jinga Department changmom ber mai PWD Health and Family Welfare Home Industries Power Water Resource Flood and Irrigation le Urban Development Department te changtu Minister Satyendar Jain na hani a kan PWD Minister ni ṭhinte le tuna nilai mek te anglo takin Satyendar Jain hi Indian Institute of Architecture member puitling ni phangat architect thiam le hlawhtling tak Aam Aadmi Party din ani ma zonga architect hnathawh chawng ngar ani a contractor le engineer ho te tan po hian thuai om tak tak ni mangsi lo mangte a hanbum phar chi ani hmel lo viaw ani और इसमें ओटी वगैरह भी है? हाँ सर ओटी ओटी कौन से फ्लोर पे है? ओटी लास्ट टॉप फ्लोर। इस तरफ कोई स्टेयरकेस नहीं है ना? नहीं सर स्टेयरकेस बस यहाँ पे 3 ये वाली है। ये 3 लिफ्ट है और कोई लिफ्ट नहीं है इसमें? 2 लिफ्ट है, एक उनकी और एक कॉयल लिफ्ट है। ये टिपिकल फ्लोर है? हाँ। ऊपर का टॉप फ्लोर दिखाओ। पहले यहाँ पे पेशेंट के लिए बेड नहीं डाल सकते 4 भी, इतने सारे कमरे बना दिए, कमरे 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 कमरे। tuna kan thlir mek hi Delhi veng pakhata sarkar damdo in sakna kal mek kumin jun thla en diklai video ani a COVID-19 third wave alo thleng thut ani po a Delhi mi puiten en kolna than don ngei theinan Health Minister Satyendar Jain ho hian sarkarin thei to pachu a damdo in sak mek te po hun bithlia aral ma nge ya sak zo ani theinan a hmuna kalin an tur deuh sek reng mai ani contractor le engineer te hi manhmo taka hnathawh turin an vatur mol to pani satlia lova ama Health Minister architect nge hian so jok le rangzo ka hna kalpui dan tur te silin manrohman zat le thok tu roi zat pa ngai reng si a na in phaman chho dan rem chang le hun khoral hnem lo dan te asila pindan om dan tur an lo duan sa le bang an lo rem to sa then khat amoi lo le adik lo lai te thiata duang thale turina sila dam lo te ta na tangkai na nei lo tur pindan le office rang sang tam lu tuk chu titlem tur le dam lo te omna tur ngai poimo ber turin contractor te asil bok Satyendar Jain hi in thuam na te han en mai chuan minister mel po apuvak lova tai le suit moi tak tak te aya jin ke kor ha in achunga kamis pa ngai hamaya a korpo bil ngai manglo tin rulte a lo chuan phei khoka bun ngai lova chapal pa ngai abun mai thin ma she ahmel enin atlom na a tiang devin sut moi tak tak le tai te nen rive up kherlo ma she athunei na le ashriat na aril ti contractor le engineer lian tak tak te po in an hriat chiana wang le dikna du tu ani ti an hriat chian tlata wangin abula thupuar poleng mai mai an soingam lova dot thu telek phei chu hril chi ani lo hrim hrim ngun taka drawing en hnu le pindan tura duan sang sang a fan kwal hnu in hedam do in sakna tho me ka po hian thil fel lo le diklo om ngei ni in a hria a contractor hne na medical superintendent nemo midang tu emo nena ru ka in thurwalin ruah manna then khat in ti danglam ni in ka hria ti na do pa mi pui tam tak ma contractor hlawthong lu tu khian sar pindan om dan tur te hi thlak ngai ti ang angin kan thlak le vekang ma se tu nen ma kanin hmu in kanin thurwal lova medical superintendent po tunge ni ka she heklo kan pindan bang lo rem to sa ho te hi trai tiang angin kan thlak danglam le ngal vekang ti in onem zetina chang जो है ना सारे जो उस टाइम बात हुई थी वो संजय से और बीके से बात करके फिर प्रोवाइड किए गए थे। अगर आप उनमें कोई चेंज करते हैं तो मैं करता हूँ और मैंने कभी कोई इससे बात नहीं की। अरे इतना बड़ा पूरा हॉल बनाते पेशेंट ऐसे जो पेशेंट आएंगे कहाँ रखेंगे इसको इमरजेंसी में पेशेंट आएगा इमरजेंसी है कहाँ पे बताओ हॉस्पिटल के लिए समझा गया सोशल वर्कर का कमरा दिखाना दे रहा
he hospital sak hnathawh mekin health minister ati lom lo na chan lian ber chu damdoi in tur ni si damlo te omna tur le antana tangkai tur pindan ni manglo hnathawh tu te le antana tangkai tur jok tru le poimo ani a ngai chin a ya han duang hnem lutuk chu ani a tin an pindan bang rem dan le thil dang then khata a aya moi le fel fai jok oma hria tawangin damdo in changkang tak tak then khata kala an pindan design dan vel en turin le chumi zul zuya pindan then khat ti danglam le turin contractor te hashil bok मतलब यहाँ पे पेशेंट के लिए बेड नहीं रहा 4 भी इस इतने सारे कमरे बना दिए कमरे 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 ये टिपिकल इसके बाद हमने जितनी भी tuna kan thlir mek po hi kumin jun thla veka Lal Bahadur Sastri Hospital nuaya one stop center sakna tho mek atlo lai video ani a hnathawh tu company ho tu pa in kum khat chung an tho zo tur thu alo shilin Satyendar hian nilo arei lutuk kum chan ve a zo fel vek turin ka du chewani ti pa in adai rialak saka hnathawh sot dan tur drawing ne na hril fe ngal andam do in sak mek hi chhongria ta sang tur ni in fitching thum biala zawani a health minister hian hnathawh tu ho tu pa hne na hian in chung slap do na tur shuttering siam dan tur le shuttering ngai a chhong chung lama an rin chho char chara sot taka hnan tho thei dan tura shila thlani chunga slap pariat chhun zo vek thei ani thu le a chhong thumna tur slap an buai pui ruala ground floor bang le pindan sang sang siam hna thoktan ngal turin a hril bok contractor le engineer te hian an hnial chak viauna in an health minister hi architect tunma Delhi Khopuya hospital school le building dang lian pui pui lo design to tuani ti an hriat ve karawangin an hnial du le talo ani ये छत का जो स्टार्टर भरने में से थोड़ा सा टाइम लगता है चिंता मत करो इनको ना देखो मैं बताऊँ ये 1 साल लेके बैठे हुए हैं इनको 6 महीने में कंप्लीट कराना है मुझे दूसरा क्या हुआ डबल सेट से नहीं 6 महीने में कंप्लीट कर लोगे दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ लेना तो ऐसा है इसको 6 महीने में कंप्लीट करना है फिनिश करना है जो मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब इसके पूरे 2 सेट बना लो और जैसे ही इस मंजिल के अगली 2 छतें ले जाएंगी नीचे की फिनिशिंग चालू कर दो ठीक है 2 मंजिल का गैप देके ना नीचे की फिनिशिंग चालू जब आप ऊपर की 9वीं मंजिल पहुंचोगे ना नीचे की 2-3 मंजिल तो आपके तैयार हो चुकी होंगी तैयार हो चुकी सब हो जाएगा तो देखो आज है kashil ang cheu hian in thok tur ani a tuna jun thla kan hmang meka August ni somthum pakhat ral hmang e in slap chhun ngai zong zong in chung zo tur ani a November ni somthum a in hna hi in zo tur ani ti in order a pe a contractor te in thla da wang le ei ruk du wanga hun tiam chunga sak zo man lo hospital le thil dang then khat sum sen za tura bituk po cheng tam taka khu mani to hnu hun tiam pel fe hnu a minister le chief minister ten ropui taka an hong thin ang ngot chu an ni ve lo ni inalang तो देखो आज है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर की फिनिशिंग डेट है और छत डलनी है जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त से पहले पहले सारी 31 अगस्त से पहले करनी है छतें 1 महीना बढ़ा के दे रहा हूँ मेरे हिसाब से तो 2 महीने में डलनी थी अब 3 महीने दे रहा हूँ आपको असली काम तो हो गया बेसमेंट डल गई आपकी अब क्या रह गया बस वो MLCP वाला contractor le sarkar official then khatin building sakpum ngor ngor nilo nadang po tho tur tam taka om thu shilin drawing an entira mase Satyendar hian COVID-19 third wave lo thleng thut thelaka in ve natural ema wanga nadang da thari a building sakpum na chu thok phot turina sila building a pum to sim sim chuan emergency thila achunga khum tam tak an da thei tur thu le thil poimo dang chu chumi hnuwa khoi chun zom le mai turin ashil bok आपको समझना है दिल्ली में मतलब थर्ड वेव अगर आती है तो मेरे को मैं जो बने हुए बनाऊंगा ना तैयार करूंगा ना इसको मैं 2 महीने बाद तैयार कर लूंगा मुझे क्या आफत आ रही है और दूसरा देखो आपने प्रेशर इस पे डालना ये अपने आप करेगा नहीं ठीक है सर इनकी लेबर जब खाली बैठेंगे इसको भी कर देंगे ठीक है तो जब यहाँ से बेड कितने hetianga Delhi sarkar in medical infrastructure a masona na sataka neia wang hian COVID-19 ripui ma chona beilet na konga po beisei a in an hlawhtling in an che tha a
an health minister le an doctor rualte thorim na hi afak mani health minister PWD changtu ni bokin hetia mason na hnathawh te hmuna kala en dika ruah manna le rotna thatak tak apelai te han hmu hian Mizoram PWD Minister Chief Minister ni bok puzoram thangan tun truman sawrkar tir sanghi somparia December thla a vaivakon le bongkon vela official thren khat hruaya kong chong le flyover siamna tur hmun ni tur oma soi ako kwal vel lai thalak te khamit thla a alo lang ve thina noi aza lo du khop mai flyover han soita ka chuan Satyendar Jain na kai hruaina hnuaya hian Delhi PWD in flyover thahnem tak hun tiam zawh ma siam zawin chengvai bel chetam tak an humbok ti video masalama te po kan soilan fo ṭhin kha tin Satyendar Jain hi kenin PHE Minister kan tiang devin Delhi Water Resource Minister ani tel boka tuna kan hmu mek hi ni kumsang ni som ni October thla a Delhi Jal Board Sewage Pumping Station pakhat atlo live video ani a hnathawh ten thlipam na khol an enkol dana le an hnathawh dana minister hi alom lo hle mundang then khata minister te chu ni se sarkar official le a hmuna hnathawh officer ten VIP tri ta lo tri tin limnui sangin an lo dong songanga an thu soi ang chu minister po in a eliam vel mai thei ma se heyero Kejriwala lalnaram chung ni in a minister te hi dot thu a bol kwal vel mai thei an ni veta si lova hnathawh te jinga po hian talbuai deuh tur chu an om ni in alang officer pakhatin he sewage pumping plant hi hnathawh thei operational vek anga soilain a hmuna hnathawh ten technical thil emaw awanga paman start thei ri lo thu Satyendar Jain hian lo hrila Satyendar hian officer hne na chuan engwangin nge dot min hril engkim operational vek angini soisi a tina zota officer hian he plan pumpui hi kumthum kumli vel kalta commission to ani a tuna he pam bik hi technical thil emaw wangin an start thei lo ri mai chawani tina changa chuti line officer then khatin pam chu manual mode manga start mai turin a hmuna hnathawh te han lo hril ve mek boka pam omnan thlenin jal mantri Satyendar Jain hian officer te hne na chuan engtika nge he pam hi start nun ber ti na zota atira changtu officer bok khan sar he khol hi tuna tak chuan operational ani lova system dang zong ero chu operational vekani he khol bik tak hi chu commission po alani lo ti na changa an thu soite ngun taka ngai thlak nu le uluk taka khola en wangwang nu in Satyendar hian NTU he khol hi han en reng po hian engtika ma in start ngai lo ti achiang renga kan start thina lo min ti a ma se tu na ka online in start thei si lo do tin soya min bum thein in ring ninge in alang ti pa in abulading Delhi Jal Board Chief Engineer Drainage Arvind Kejriwala hne na negi ji heng hi mo phurna ni ti CBI-in kakianga idin la nge in inaw ten min bum kwal tu min do tan soi ngamani hi engtin nge hetiang hian anom ngam jok ti na zota negi an chan ngai na aselo chumin nuwa jal mantri hian officer dang hne na in file chuan khol hi commission anga in ziakin poisa po in pengei om si a chu po chu en chiana engemaw kan ti nge ya chu lang ati a chief engineer hne na file commission anga in ziakani chuan tuna la commission lo anga soitu officer kha warning pelova suspend ngal turani ang ti in order pe bok ये सोचते हैं कि मतलब मेरे को ऐसे बेवकूफ बना लेंगे और नेगी जी आपकी जिम्मेदारी है आपके नीचे वाले बेवकूफ बना रहे हैं आप भी यहाँ पे खड़े हो ठीक है इसका मतलब आपकी शहर पे कर रहे हैं ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत हो सकती है किसी की सर हम झूठ बोल रहे हैं कोई भी आपके फाइलों में मिलेगा कमीशन है ये भी झूठ निकलेगा उसको पेमेंट भी कर रखी है मैं बता देता हूँ आपको और अगर ये कमीशन है तो जिसने अभी स्टेटमेंट दी है कि कमीशन नहीं हुआ है उसको अभी सस्पेंड कर देना ठीक है वार्निंग नहीं देनी है नहीं ठीक है अभी कर देना chumin nuwa Satyendar hian pam chu en non le a an lo la start hlawhtling chuang lova
tu na po start ala ni lo chawa eng tik nge in start nun ber min han thil te u ti na zot non le a atira changa ma changtu officer bok khan sar equipment zong te hi an function vekani ti kan confirm to a he khol bi ka hian har sat na emaw ma wangin start thei ani ri lo ti na soi kwal le du a Jain hian eng zo na nge ka zo che eng tin nge min chan hi eng tik nge he khol hi in start nun ber min thil ro ti in okisang deuh takina zot le a officer hian a hnuai mi te kovin machine logbook ron keng tur le khol an start nung ber zong turin na ti a chumi chungin Satyendar hian junior officer pakhat ko le in paman start nung ber zot le a chu officer chu angoi vung lain Satyendar hian dot soilo turin a hrila chuti chungin machine logbook enkol tu in logbook ron kengin logbook chu keu pa in logbook a chuan nimina start angina in zia kani hi ti in Jain na aron hrila chuti lain Jain na azo junior officer ero in ni somvel kalta khaka mun nun berani ti in achang loya minister lu anti hai tamap mai logbook enkol tu pa thuron angin jalmantri hian plant enkol tu je hne na khol an start lai a mun nun ber han zot vele a je hian ni som pa ni vel kalta a ti na chang logbook a record diklo an ziak lu thin nge ani ti lan chian hnu in jalmantri hian logbook a nimina start angina in ziaka ma se he khol hi en ula nimina start chu ni se hetiang hian alang thelo hrim dotin soya logbook po hi alem mai ani ti alang chiang ta tuin nge he logbook hi en dik thina ming sign hnan thin ti na zot le a en kol tu pa in je in ming sign hnan thin thu a hril hnu in jalmantri hian je chu zo na ha zot zui le a je hian a chang ba tanuai mai ani सुबह आके करके चल जाता हूँ सर कि पंपिंग नहीं कल सुबह जब आए थे चल रहा था हाँ पंपिंग चल रही थी ये स्क्रीन चल रही थी स्क्रीन तो चला ही नहीं थी यार कल नहीं चल रही है ना कल चल रही थी कल तो निकला ही था इन्होंने ऐसा आपने ध्यान नहीं बोल दिया रहे PLC वगैरह काम वहाँ से तब था इन्होंने PLC का काम तो सर रेगुलर चल रहा है मैं शाम की बात कर रहा हूँ ये दिन में आए थे chumi hnuwa Jain hian khol chu uluk takin a han thlek le wangwanga lung oi lo zetin officer ho hnena chuan he plan enkol tu ho tu pa ber hi khongeya om tina zota officer pakhatin a hriselna thatlo awanga chol alak thu in achang chuta Jain hian a bulading chief engineer hnena negi ji ilunga oyem ti in hnual raina zota chief engineer hian oilo sar ti zong in achang engtin nge kan ti ang hemizoa hian ka office a miron hmu ang che engemaw tak chu kan ti atula ni ti in chief engineer chu a hrila chu hmun chu chhuah san zui ngal नहीं जी आर यू सेटिस्फाइड नहीं सर क्या कर रहे हैं मेरे पास आ जाना मेरे ऑफिस में इसके बाद अभी देखते हैं इनको Kejriwala le a hote hi mi puiten thok tha ti viau thin ma ila lemhle tak le zel thel taka sawrkar hnathawh tum tlat le chutiang lo than hnan to sawrkar hnathawh te tan le contractor lemhle ho te tan hi chuan an hnok thin ngotin arin om a thui ta deuna in ala top lova mohala clinic lam hoi vele zuaila mohala clinic ti hi kan soi fo to a awm zia chu dispensary ang deu damdoi in puitling pan kher ngai lova doctor ron theina le damdoi mu theina mun na ni a heng mohala clinic a te hian Delhi sarkar in a thlonin engkim makal pui veka abul hnaya om mi puiten an chor tangkai thin hle kan riat angin Delhi chu national capital ani awangin ramleilung chungchang Delhi police chungchang le public order chungchang a te Delhi sarkar in thunei na anei lova sarkar lai pui thunei na hnuaya om vekani mohala clinic saknan te hospital thar saknan le school le college building thar saknan te sarkar lai pui in Delhi sarkar hi an mamo ang le an du ang ram a pe thei thin lova chuwangin Kejriwala te ho hi an tum ang tak po in an che thei lo jok ma se heti chungpo hian India rama sarkar dang zong a in school college
university le hospital din bel konga an thok thafal nal thowa ram an nei ngang lo chung po in tuna kan hmu ang hian shipping container chunga te mohala clinic an dina atrulna hmuna pianga son kwal thei turin ti hian thirbom kho thatak chu damdo in te na watan an cheirup mai ani की गई है कि शिपिंग कंटेनर के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है और ये बताया गया कि जहां पर अभी भी ये मैं हूं यहां पर ये देखिए सारा ये वुडन वर्क है यहां पर तो यहां पर जो है डॉक्टर के बैठने का इंतजाम होगा इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और यहां पर इस एरिया में NDTV palai Sharat Sharma zawna changin Health Minister Satyendar Jain hian sarkar lai puinan mamo ang ram pelo ma she Delhi mi puite hrisel nan le himna na the top chua chu an batlat ani awangin tlom san an tumlo thu asoya Delhi Development Authority in Mohala Clinic saknan mun zanga la ya ram min pe kan tiama ma se voin thlengin mun khata ma ram min la pelo chuti chungchuan tuna hian Mohala Clinic zanga lai hon ni to in adang po buat sai chun zom zelani a tunami po hi en chin na ang dewata na duan ni in ama sa ho a in azim zoka ma se uluk le om zenei taka duan ani awangin azima ni ti po asiat bik chuang lo han hoi kwalin han fangkwal vel chin ma la ama mi te aya azim na bi ki selowang thlo na han cheidan ang devin munzim te tangkai le felfai takin kan design na heng thuthleng sei ti ang te po hi a hlai vak lo na in nuam le hadam takina thut theya chutiang zelin damdoi da na tur chuar te po te felfai takin han en mai chuan engma omlo ang maya ngaya ti hian moi takarem fel vek ani a inthiar na pindan le doctor te thut na tur pindan te damdoi sem chua na tur counter te po felfai takarua man vek ani hemi mang hian ramruak tam takan chef the don mai bakah abang hi acha kho that boka wangin rugru laka po tun ma mi te ho a in a himbik viau don ani ti in mi puite feedback a that chuan hetiang Mohala Clinic hi tam taka honbel chur chur an tum thu a sei tel bok hetianga clinic din na tur hmun nan nei lo chung chung po a kong sang sanga Delhi mi puite ta na thatur an ngai tua zui chhauchar char mai hian an rong bol na an chian zia tilanga RT-PCR laboratory bun na tur ti ang vela chuan an buai hmel lem lo viawani Education Minister ani lo na in Architect ani awangin Satyendar Jain hian Education changtu mani sisodia zuin Delhi mun sang sanga sarkar school sakmek te atlo fawa chunga te po chuan thil thazok tur le remchang zok tura angai angin drawing te po a herdang lam fo thin Education Minister Finance changtu le Deputy Chief Minister nibok mani sisodia hian amamo huna Satyendar Jain hi asomin apot kwala hetiang Architect ropui PWD Minister an nei hi van neia inti zia mi pui ma po war takin asoi thin Arvind Kejriwala po in department mom tak tak heti zat zata chantir dana hian aring tok hle ani ti achiang bok chuti lai ro chuana mat mi party jin kong zo hi kong ol sam mani lo ti video masalam then khata kantar lang to thina Satyendar Jain tan tak po hian kong bum bole harsa takin na in tran architect hlawhtling tak le mani tho chu alung oi politics ne na in hnim hnai po tum ngai reng lovin Anna Hazare le Arvind Kejriwala te ho huai hot India Against Corruption Movement atanga Aam Aadmi Party piang limtana thei top aron chua chau dan te atum reng wang nilova Aam Aadmi Party tiketa MLA nomination a file dan tele chumi hnu loka tihar zela zan ni aria thu tele chumi inan chung kwa ngong anei te chu video sana siam thamma oma wangin tuna chuan kan kalpel ri anga minister ani hnu a akong ti se om tum tu te che dan then khat le chunga paltlang dan te chu lo thlir le thua kila sang ni som panga Aam Aadmi Party sarkara Kejriwala minister te zinga pakhat Water Resource le Tourism Department changtu Kapil Misra chu hnathawh thatok CBI-in sang ni som pasaria Kejriwalan minister atangina choltira
sang ni som pakwa kapil misra hi BJP ya alut zui Water Resource Minister ani na changa kapil misra bantir ani hnu hian ai o turin MLA Kailash Galot chu Cabinet Minister alak lu ani Satyendar Jain ero in atira changin Health PWD Power le Department poimo dang tam tak achang Minister atanga an banta ka wanga lung oilo kapil misra hian Aam Aadmi Party le Kejriwala ti mual phautumin theto pachuangal charchara bantira ni hnu lokin Minister ani velai sang ni som pasari mei ninga Health Minister Satyendar Jain an Arvind Kejriwala cheng vaibel chehni apelai amit nge ya mu thu asoya Chief Minister Bangla Satyendar Jain hian briefcase in paisa fai cheng vaibel chehni aron khai lu ta ka mu la nge in chu paisa chu Arvind Kejriwala tlon nan le ti lung oi nana pe ti asoyin Kejriwala le Satyendar Jain te chu mual phau takin apua Satyendar Jain alung oi lovin ko ta dota inti mual phau thu buai a thelut ve ngal mase kum thum chung zet he thu buai hi chui chua lovin om renga F2 party sang le media ten Delhi Aam Aadmi Party sarkar hi mual phau tak taka chua in Arvind Kejriwal chu thamna la thina le hleiluak taka tu emaw du sak bik thina anpu bok mase thu dik chu ubehlen thein heklo le kum thum lai ko ta thu buaya kal hnu in nikum sang ni som ni October thla kapil misra hian kot kaltlangin Satyendar Jain hne na ngai dam madila sang ni som pasaria Kejriwal le Satyendar Jain na pu na te kha do tani thu le politics thila ril rudik lowa puta wanga ti ani thu asoya voi khat ma ti non le to lo tur thu asoi bok paril ru tha le hlim taka mi puirong bol na thok ṭhinte Satyendar Jain an chutianga mi in kot kaltlang me wangai daman dil ta ka chuan a case a hnuk dok zui vele ngala hetianga dota in puna hi mun sang atangin Satyendar hian nadong na sa hle mase chung chu aril ru thiang hlimzia le hlem hlet na laka fi hlimzia nem het tu an ni hlau zel thung CBI-in chena in le PWD official then khatte chena in voi tam takan dapin Satyendar hi dot sang in an pu mase chunga chuan an hlo cham vek tum khat phei chu income tax department in alaka thuse tu atana an mante mai chana mu adu thu Satyendar Jain hian asoya adu angai chuan thuse tu te zinga pakhat nen mai chana in mu tirani chu thuse tu chu minute nga po alaka hian atang zo talo ani chutiang chuan CBI le agency dangte po in thei to pan chua viauna in adan bo chiat na le akholo na han mu hlei theilo achanjin ngai nom tak ama soi ngai te po ngai thlak tur om nuala atul dana zirin video danga ngai thlak le te po in be seila Satyendar Jain hi Power Minister ani anga Goa Power Minister ne na public debate an nei te po video masalama kan hmuto Aam Aadmi Party in tun hnaya state sanga in thlanlo om tura te sarkar na an siam ani chuan electric hniang hnar le mantlom an pek chhuat tur thu an tiam chura chuti lain tuna hian rampuma lungal thein dailo na ana sata wangin power siam chua konga sarkar le company sang in har sat na lian tak an ma chon meka Delhi sarkar po an bang bik lo chumi kai hnoi video nen chuan next video in mule tumila ka video te hi mun sang min lo share dar sakin in ngai dan te comment lama in ronda thin don nia tunatan chuan heti chin hini se ang thale vek phot ule